ayo mu perezida n'ubwa mbere mwumvise inyajwe n'ingombajwe aho ibyo rega mbiheruka kera ni izina ry'Imana. Yes, reka ntangire ngusuhuza wowe ukurikiye Prime TV, ni umusore wanyu Junior nk'ibisanzwe umunsi wa wundi wacu wa gatatu saa moya n'igice. Ndabizi ko mama hari muri benshi kandi nabashimira cyane abantu tubana buri wa gatatu aya masaha. Ni umwanya w'ikiganiro tubwire, ni umwanya w'uburyohe wo guseka tukishima ndetse twarangiza tukanigira muri kino kiganiro. Rero ntugiraho ujya n'ubundi nk'ibisanzwe ngiye gutangira gutembera hirya no hino tugenda tuganira n'abaturage. Prime TV tutari hano tuba turahandi. Rero ntugiraho ujya kugira ngo nawe ugende wivomera uburyohe muri kino kiganiro. Reka dutangire. Meze bitese? Esa. Kuri amakuru. Imeze. Yesu ni umwami. Ni umwami. Uvuga utamina ariko. Amina ariko. Amakuru yawe? Ni meze. Bakwita nde? Singize Emmanuel. Twandikire Claude. Yewe banyita Ndayisaba Jarike. Nka Patience. Ijambo nziza. Nitwa Ejido 70 kuri Instagram ariko nitwa ariko muzima usanzwe nitwa Ejido Tuyizere. Cyane cyane abantu benshi banzi nko kuri TPN. Banyita Sengiyumva ariko izina ryanjye ni Noza. Ni keke mbabamo mbazi kabisa. Keke mbabamo mbazi. Iki witwa amazina yombi uko arabi numva adasa. Ni ukubera bikwiye man. Iki witwa keke. Eke. Ntago ari keke man. Numvaga ari keke neza ya yindi imwe batunganya. Wape man. Twagira ngo udufashe kutubwira amara ya kane, sibyo? Twagiye turahera kuri kane gukuba gatanu, none uyivuge yose uyirangize. Twagiye. Kane gukuba gatanu ni 20. Yes! Kane gukuba gatandatu ni 24. Oh yeah! Kane gukuba karindwi ni 30. Ni 28. Kane gukuba 8 32. Kane gukuba 9 ni 30 ni 36. Kane gukuba 10 ni 40. Thank you. Ugiye kudufasha utuvugire mara ya kane, sibyo? Ariko ntago uyivuga yose mara ya kane, ariko ntuyivuga yose uraheramo hagati, uhere kuri kane gukuba gatanu, none uhita usoza. Twagiye. Kane gukuba gatanu. Nyine kane gukuba gatanu ni 20. Good. Gatanu gukuba gatanu. Pardon. Gatanu gukuba gatanu. Gatanu gukuba gatanu ni 25. Gatanu gukuba gatandatu ni 30. Nyine kane gukuba kane. Kane gukuba kane 10 muvandimwe kumva byacanze ntago napfa kwikurikirana neza cyane. Wize kugira mu wakangaye bro? Kugera mu gatandatu primaire. Ugiye kudufasha utuvugire mara ya kane, sibyo? Ariko urayivuga uhereye kuri kane gukuba gatanu, urayiheramo hagati ubundi uhita uyisoza. Kane gukuba gatanu. Twagiye. Ntago mbyibuka neza. Ntago mbyibuka neza. Ayusani. Wageze mu wa gatandatu ntago wibuka mara ya kane? Ntago mbyibuka neza. You will move out of this house. Ugiye kutuvugira mara ya kane. Urabishobora? Mara ya kane uhereye kuri kane gukuba gatanu ubundi uhita uyisoza. Twagiye.
kane dukubye kane ni 16, kane dukubye gatanu ni 20, kane dukubye gatanu ni 20, kane dukubye gatandatu ni 20, kane dukubye gatandatu 30, kane dukubye gatandatu 26. kane gukuba karindwi Kane dukubye karindwi 32. What? 32. Yesu! Kane dukubye 8 ni 36. I don't take so far, minute. kane gukuba 9 Kane dukubye 9 ni 42. Kane dukubye 9 ni 42. kane gukuba 10 ni 40. kane gukuba 10 ni 40. wize nko kugera nko mu wakangahe mu ishuri? Jewe nize kugera mu mwaka wa 8 kera ukiriho. iriya mibare twita mara, utubwire mara ya kane udufashe kubara, twiyibutse kubara, nawe wiyibutse kubara. Mfite umwanya mutoya. urakoresha umwanya mutoya uvuge uhereye kuri kane gukuba gatanu noneho uhita usoza. Ndihuta. muze wize nko kugira nko mu wakangahe? nize amashuri 9. twagira ngo udufashe kuvuga mara ya kane, ariko turayivuga duhereye kuri kane, turayiheramo hagati, dutangire kuri kane gukuba gatanu tuzamuke tuyisoze. nta kibazo. kane gukuba kane ni 16, kane gukuba gatanu ni 20, kane gukuba gatandatu ni 24, kane gukuba karindwi ni 28, kane gukuba 8 ni 32, kane gukuba 9 ni 36, kane gukuba 10 ni 40. utubwire mara ya kane, urumva? ariko uyiheremo hagati, urahera kuri kane gukuba gatanu ubundi uzamura isoza. twagiye Mara ya kane. Kane gukuba gatanu ni 20. Gukuba gatandatu ni 24. Uretse. Mane ko numva utangiye kunshanga. What did you say? Mane ko numva utangiye kunshanga. Hey! Kane. Kane karindwi 28. Kane 8 ni 32. Kane 9 ni 36. Kane 10 ni 40. Wait! Oh man! twagira ngo noneho utubwire, udufashe kuvuga mara. Mara urayizi? Mara? Wapi ntayo nzi mara. Enko. Repeat it. Mara? Wapi ntayo nzi mara. rimwe gukuba rimwe gukuba kabiri, ibyo bintu ntabyo? Akareka ntabwo wigeze wigaho? bose hizo wize habuza yifura bizi. Ntago nize kabisa. wiga mu wakangahe? Senior 1 B. ijambo Kigali ririmo inyajwi zingahe? 3. A. Oya I. Na I A. Na I. ingombajwi ni 3. Ka. Naga. Nara. Thank you for the word so sweet. ijambo Kigali ririmo inyajwi zingahe? Kigali nimo kumva harimo inyajwi 3. izihe? harimo ka, ga, Blood of Jesus. nara. The things you talk, you have to forget it. ingombajwi 3. harimo ka, ga, ra.
urumva ibyo byo umaze kumbwiye kagiye nakubajije mbere inyajwi nyine urumva wambajije inyajwi zingahe ni izihe nazo ni 3 harimo a harimo i n'indi a Yesu harimo i ebyiri akazamo na a. Cheers, mate. ijambo Kigali ririmo inyajwi zingahe 3 izihe sasa i na a na i. hanyuma ingombajwi Ngombajwi nazo ni 3 Continue. ka na ga na ra. Thank you very much. ijambo Kigali ririmo inyajwi zingahe harimo a na i ebyiri. Kigali hanyuma ingombajwi ni nazo ni ebyiri. Lying will ruin your goddamn life. izihe harimo ka na ra ndende. ubwo kwandika Kigali biba birangiye Kigali ni 3 harimo ka na ga na ra. ijambo Kigali urumva rigizwe ririmo inyajwi zingahe inyajwi zirimo ni ke na re. inyajwi n'ingombajwi ubundi zitandukaniye kuki hari ingombajwi iriya ka ntabwo yakwitwa ki udashyizeho iriya i. aho ngaho ro muri Kigali dutandukanyirije inyajwi zirimo n'ingombajwi ugenda uzitubwiye ke ni ingombajwi i ni inyajwi i yari ndende ubundi Kigali ntabwo wandika eri ngufi ni iriya eri ndende ugashyira n'akadomo. ijambo Kigali ririmo inyajwi zingahe ijambo Kigali ririmo inyajwi zingahe 3 izihe i a i. hanyuma ingombajwi Ngombajwi nazo ni 3 ka ga na ra. ijambo Kigali ririmo inyajwi zingahe inyajwi ni 3 i na i i na i. nizo nyajwi hanyuma zingomba ingombajwi nta micurikiranyije cyangwa tubwire ni ingomba nazo zaba ari 3 iyo ka niyo ga niyo r ndende. Yes. ijambo Kigali urumva ririmo inyajwi zingahe Kigali ibyo ndabizi kabisa njya mbibona KBS ibyo byo ndabizi. Kigali ibyo ndabizi kabisa njya mbibona KBS ibyo byo ndabizi. nyine iki izihe sasa izo se izo Kigali bisi Yesu. na service. Oh my God. Nibyo se kada Kigali ni umujyi ndetse n'ijambo sibyo Kigali rero reka ngufashe rigizwe n'inyuguti zose hamwe zingahe 6 sibyo ariko habaho inyajwi n'ingombajwi ndashaka inyajwi ni zingahe ntabwo mbizi kabisa. Inyajwi n'ingombajwi ibyo rega mbiheruka kera ni izina ry'Imana nk'umuhe mwana 2011 ahari gutyo cyane na 12 urumva ko ari kera.
ndagira ngo utubwire uko bandika ijambo charger cyangwa se charger cyangwa se charge bitewe nuko bivuga ariko ubyandike mu rurimi rw'icyongereza. Very good question. Wandika ca ukandika ha ugashyiraho a na ra na a na ja na e na ra. Wanditse Charger. ugiye kutwandikira ijambo charger cyangwa se charge cyangwa se charger ariko mu rurimi rw'icyongereza ni charger. Twagiye ni ca ka nyine ivunye ngashyiraho a nkandika na ngashyiraho ga Viewers, forgive me that I'm laughing. nkandika na n'indi na ngashyiraho na ni ja ni ja ni ngashyiraho na ni ja ni ja ni akantu karimo kunyihishamo. urayizi charge? Charge ndayizi. Abanza ca hagakurikiraho ha hagakurikiraho e hagakurikiraho ra hagakurikiraho e hagakurikiraho ra. Wanditse Charger. uko wandika ijambo charger. Charger. Harimo ga. Mocha. Charge. Harimo cha. Naga. Look, listen, stop it. E. Kuvuga buhoro buhoro ntabwo turi kubyumva. Twagiye harimo charge, harimo cha na e naga na ra. Wanditse a charge. Can you repeat please? Wanditse a charge. utubwire ukuntu wakwandika ijambo charger. Oya kere kubimbajije mu gifaransa nibwo nagerageza. Wool up, just wool up. Twagiye mu gifaransa ko bandika charger. Charger wandika ca na hash na ra ngufi tagira inyajwi ukandikaga Yesu! ugashyiraho e na r ngufi. Ko wanditse charger. I am finished. Uko uzi ukuntu bandika ijambo charger. Charger. Ni ca na ha na a. Oya ni ca na ha na e na ra na ga na e na ra. Wanditse Charger. What? Wanditse Charger. mbwire so yizi charger. Charger Ndayizi nyine. mu rurimi rw'icyongereza yitwa charger. Sibyo? Charge. Uri kunjijisha aho ngaho. You're right. Ngo ndi kukujijisha. Charger ni mu gifaransa. Mu cyongereza ikitwa charger. Charge. Kugira ngo udufashe kwandika iryo jambo ngo charger. Wabunutse kabisa. He don't know nothing. Oya aho ngaho uri kumbwira ntago nize none uri kushaka kuncuka. Will you keep quiet? Nicolas Sarkozy yahoze ayobora ikihe gihugu? Nicolas Sarkozy. Icyo gihugu ntago nyizi. Nicolas Sarkozy yahoze ayobora ikihe gihugu? Nicolas Sarkozy. Yes. Ango nabatsinzwe. Ebuchia, we have to be serious. Umuzi n'ubwa mbere mwumvise uwo Yane, nagarugo bwa mbere mwumvishije ariko ngo ango nabatsinzwe nabankubeshye. Nicolas Sarkozy yahoze ayobora ikihe gihugu? Ntago mbizi.
ayo umuperezida ni ubwa mbere mwumvise. Ayo umuperezida ni ubwa mbere mwumvise. ubwa mbere wumvise Sarkozy. Umuperezida witwa Nicolas Sarkozy yahoze ayobora iki gihugu? Nicolas Sarkozy. Ntabwo nyibuka. Keep quiet. Ni muri Afrika cyangwa ni Burayi cyangwa ni muri Aziya ni he kuhe mugabane by'Iburayi? Hey, y'all, come look at this. Nicolas Sarkozy ndumva yarayobora muri Aziya. Iki gihugu? Sarkozy asiga Portugal. Ngira ngo uramuzi cyangwa se uzi n'amateka y'umugabo bita Nicolas Sarkozy yahoze ayobora iki gihugu? Ubufaransa. None twagira ngo utubwire Nicolas Sarkozy yahoze ayobora iki gihugu? Ni Umufaransa. Thank you. Umugabo witwa tuzi ku izina rya Nicolas Sarkozy yahoze ayobora iki gihugu? Wonda muzi yigeze kuza mu Rwanda mbona bafunze imihanda ni Bufaransa ntago namuyoberwa. Wait! Oh man! Ko witwa gute hari? Singiza Emmanuel. Suhuza abantu nka batatu byibura b'inshuti zawe wumva ushaka kabisa. Ndasuhuza Ishimwe Patience na mushiki wanjye bita Ineza Yobodiye. Abandi ndasuhuza papa. Yes. Tugushimiye cyane ku mwanya uduhaye ukaganira na Prime TV. Yes. Twagusuhuza abantu nka batatu byibura b'inshuti zawe cyangwa se ushaka. Inshuti zanjye batatu nabavuga kuko nabanza cyane ku mumeri wanjye bamwita Yudita Mukandamage, ngashyiraho na murumuna wanjye wundi Hakizimana Jean Bosco, ngashyiraho n'undi mukobwa cyane nikundira mwita Mutoni Brigitte. Urakoze cyane. Tuguha uburenganzira suhuza byibura nk'abantu nka batatu nta kibazo. Abantu nifuza Suhuza. ndasuhuza ababyeyi banjye barimo papa na mama. Ndasuhuza na mukuru wanjye n'abanyarwanda muri rusange. Urakoze cyane. Witwa nde harya? Nka Patience. Patience ni noneho suhuza byibura nk'abantu nk'abashuti bawe nturenze batatu ariko twagiye. Ndasuhuza umwana witwa Byiringererezo. Nkaba nsuhuza papa umbyara. Nsuhuza na mushiki wanjye utuye i Kigali. Urakoze cyane Patience. Urakoze. Reka tugushimire cyane ku mwanya wawe uduhaye ariko ushatse wasuhuza byibura nk'abantu nka batatu. Wowe nakashuje se ko duturanye ntabwo ndi wo mu ntara nduye. Wowe wabasuhuza? Baye nk'aho undi usuhuza umuntu bari kumwe biriranwe begeranye. Nanjye ndakwikirije. Sawa urakoze cyane. Yego nawe. Suhuza byibura nk'abantu nka batatu ufite uburenganzira. Bahese Inshuti, umuryango gutyo. umuntu nsuhuza bwa mbere ndasuhuza umusaza witwa Barinda Simeo w'Ikarongi hariya iruhande. Wa kabiri nsuhuza ni padiri witwa Shawuri Pascal ubarizwa mu Bugande. Yaramfashije cyane. Wa gatatu nsuhuza ni umudamu wari umukontabure hariya kwa Karirosi witwa Godereva, ndamusuhuza cyane, cyangwa mama wanje. Urakoze cyane. Sawa sawa. Uranarapa ariko? Oya. None kaba gaturuka kubera yuko nimba nkundiye rap. None nka prefera n'uwo mujama witwa T-Pain wo muri Amerika. Niho byakomotse tu. None kandi iyo T ikaba ari ituyizere ryanjye nyine. Iyo Pain nyine akaba ari uburibwe bwo nyine bwo muri Kigali tu. Yeah. Suhurize nk'abantu nka batatu byibo. Batatu.
hari umukobwa nkunda cyane nasohoza Rwanda. bamwita mamiye otuye Nyabyondo kabisa. Urumukunda bya hatari? Ndamukunda cyane. nta n'ubundi nasuhuza. Noneho reka tugushimire cyane ku mwanya wawe uduhaye. Umukobwa niwe nkoramutima gusa nta yindi nshuti ugira? Oya rega muri iyi covid se ko nta n'umuntu ugeze mwiriwe. Nanjye nta n'uwo ngomba kwibuka rero. Nta n'uwo nzigera nibuka ahubwo. Nta n'umuntu wahari n'utigiwe. Yikize ubwo naba muhiki. Ko bimeze nabi wabonye nka bibiri ukavuga uti muvandimwe akiramo 1000 nawe urebe uko ngeze ko ntawayimaye. Reka nawe nta kintu namu. Wenda ntayo bari bafite. Nanjye rero ntayo mfite nzabyimenyera nyine. Buri muntu reka tugushimire cyane. Ndagushimiye cyane we twabanye mu kiganiro wari kumwe n'umuhungu wanyu Junior nk'ibisanzwe bari kuwa gatatu n'ubundi buri gihe saa moya n'igice nibwo tuba turi muri kino kiganiro tuba dutembera hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tunyura tuganira n'abantu bagiye batandukanye. Reka ngushimire wowe inshuti yacu yakadasohoka ubana natwe buri munsi nk'uyu nguyu aya masaha nkubwira ngo nkurarikiye ikiganiro cy'ubutaha kandi ntuzacikwe usigarana amahoro y'Imana.